enala puchi hiu asolini etansi edusmi ahola keji dargalombo atika chimume bahai sane apitega za hai piando zorote aidone abane apitega jiga buine akhajiwe arundaga dane divangmili deshi pagli swarame anini mane divangmili कृषि विज्ञान केंद्र केबीके में bahane apitega za hatumu pintro done buwachipo scientific advisory committee SMC meeting jinegama chichaba maho labada ahoga pe hatumu ayoga bane apitea कृषि विज्ञान केंद्र दने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जोरगा व आंदगा दाने बालिक आतिको खाजिगा ऑरेंज रिसर्च दने डेवलपमेंट सेंटर माचे साइंटिस्ट इंचार्ज दुजुम का तो में लाइबा महा पाकुपाची पा कृषि विज्ञान केंद्र में इनु एजार काया अन्हो मंगा न्हो ताहो अमनुमा काजिन जोए लातिगा जिको बे अनिनी कृषि विज्ञान केंद्र माचे हेता डॉक्टर सेदारवांग मुमे लाके बदा होगा इकिसा डिपार्टमेंट मा चे आजा आलमबु में बु एसएससी मीटिंग मा चे जाओ वहां बदा ला होगा ओना राजीव गांधी यूनिवर्सिटी माने बहलोसो लिनाबा इंटर कॉलेज फेस्टिवल आखापगाम बमा अरुणाचल प्रदेश मिनिस्टर पेमा खांडू में गिवन नेम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एनसीसी हारोगा ने पाइने की हितो आइदो नेम Wall of Heroes ma asipui akaha bada ahoga abachala puchi hikhini ma chiniliba akagai bawe a festival ma Rajiv Gandhi University koko khajiga college ma machi azahi adone azathuya mutando igamuda ahoga college ma machi maumangalo imolamba mem games ne sports tamaga ashe namaga idone zo namaga akaga ma emanbagai bawda la hoga aha echala puchi esomachi ne buni liba medilima ne buka pru lina ba Asia Pacific Academy of Ophthalmology Congress akaga maho Arunachal Pradesh East Kamen District Papu Valley Lumdong atibache Professor Dr. Teni Natung mem hetania Silong ne Grims mache Dr. Alambro hai Best Indian Journal of Ophthalmology Award hanga bada ahoga elosa amagane hilapa kajwe prambalaya ekobagabane a award haga bamaho yotanda tachi Dr. Anubome echanao alilatia kokomane elosa amajiga boda la hoga buni Tawang district Kremthang atikone buni linaba spring futsal cup akhapagam bamachini Tawang MLA team ne Tawang DC team ebaga match akagala da la hoga Holahar team ne emaga mu art tournament akapagam bamachini Kechangtra cultural troupe ne LD school mache alambu me nakega chida ahoga India mache imu me Mauritius mane Thailand maliba hu atika kajiyama visa japranga aidonem atika khimu hoane visa japra aji gane athu jigawe chipwa anje India machi auta athu me Thailand Seychelles Nepal Bhutan done Mauritius ma visa japra ngane pu passport number voter ID ajapra na pa government me haiga idea japra igao khijigao maho Jordan Maldives Indonesia done Fiji ma hai ayatika khimu hoane manana visa japra haiwada laga Sri Lanka ma bawda uyamen ehya maho online mane visa japra aji jigawda la hoga Arunachal Pradesh BJP ajitela kapro tahonu linaba inya hai buni itargo BJP headquarter mane enaga ma Arunachal Pradesh BJP president Kaling Moyong lapage leader ambu ko gagabada ahoga party me pra jotuga we aidone bahashiga ba BJP mache leader ambo khungwe lane a ini enaga ma ho Arunachal Pradesh BJP में एचला पुची एरोमाची ने जिहोलुपी माची नलिबा डॉक्टर बीआर अंबेडकर आला इनी एनावे लाते ओगा बदा ahoga Arunachal Pradesh Public Service Commission ओमा ने कापी नलिबा
APPSC mains exam akaga cha hai puni dobada ahoga kapino paho ane mao kapihu post ga bane mains exam akaga jima iji akwa ke nganao ga bane government ajapya number che observer done coordinator ajigala chida ne commission match me la hoga abunya na Arunachal Pradesh match west coming lower Subansiri Papumpare upper Subansiri lower Dibang Valley upper Siang Changlang done Longding district match atika bagma arunya ma done abuli chembambo ayo shada ne Itanagar meteorological center match me la hoga etansi idmismi aho alima on dabane ene atuya keba jipajiga ba